Ovo je zanimljivo, znači. Za vanama, dakle, u kockici tamo u lijevoj traci, protiv nje sa brojima 47, Marko Jurišić u Hondi Civica. Bez Nitra ipak sporija od Civica, da vidimo koja su to bila vremena. Tijesno, 2 desetinke razlike samo među njima, ali i tisućinka je dosta. Šteta, ostali smo bez jedine dame u natjecanju danas, ali vidit ćemo je sutra ponovno, nadamo se, u nastavku Megana protiv Golfa jedinice sa brojima 51 u Renault Megano i Ljubo Kuzmić. 2-0 prednji pogon Kurbak na 300 konja, protiv njega u Golfu sa brojima 52 Mario Merdanović, 1.9 dizela prednji pogona. I red light za Golfa, red light za prerano. Kad njegov krene prerano, Polo protiv Megana. I nakon toga Astra protiv Civica. Polo brži na kraju, ali obozmjesto jer su jedini dvojica ostali u finalu. Ovo je sad automatski finale, dakle još jedan posljednjih sa brojima 47, tu nam je Marko Jurišić i protiv njega sa brojima 67 Davor Cara. Astra brže na kraju, da vidimo sve sad ok s vremenima.